umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 ni karibu. Zaburi ya 35 no kuri 6 haravuga ngo muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe mushime izina rye ryera kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Asante. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Iki gice ni Zaburi n'indirimbo yaririmbwe na Dawidi ubwo yezaga inzu, ariko sico dushaka kuganiraho cyane. Nubwo dusomye 200 ariko turatinda ku gace ka nyuma ku murongo wa 6 tukavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Mu bantu basenze kare umukozi w'Imana washoje ubanziriza washoje yakomeje kuri iki kintu. Numva kabisa umutima wanje uranezerewe. Ni ijambo ntekereza kuko ryumvikana cyane mu matwi y'abantu, rimenyerewe kuvugwa kuko n'ayandi menshi tuyumva, ariko iteka ryose tuba dusaba Imana kugira ngo Imana iduhe ubushobozi n'imbaraga zo kurushaho kumva icyo Imana ituganiriza muri uwo mwanya, kugira ngo tugire icyo dukuramo kandi tugire n'intambwe ijambo ry'Imana. Amen. Nihereho nje ubwanje ndi kuvuga, niba hari aho nsinzwe Imana ishoboze kubasha guhaguruka, niba hari aho numva mfashijwe Imana irusheho kumpa umunezero mu mutima, niba hari aho hari ibyanditse bya Imana impa ubushobozi bwo kubasha kwakira ndetse no gutegereza igitondo cyo guhozwa, Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe mushime izina rye ryera. Ntekereza ko Dawidi aririmba indirimbo yari yuzuye umunezero mu mutima we, yari yuzuye ishimwe, yumvaga hari ibintu byinshi yabwira Imana, ariko kandi yumva atabishima wenyine, yumva atabyiherera na wenyine, asa nk'uhamagarira n'abandi avuga ati yemwe bakunzi b'Uwiteka mwe nimuze turirimbire Uwiteka Imana yacu. Amen. Arongera aravuga ngo mushime izina rye ryera kuko izina rye niryo ryo gushimwa ryonyine, izina rye niryo rifite imbaraga, izina rye niryo riza rihindura ubuzima bw'umuntu, izina rye niryo rihindura amateka. Yego. Arongera aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato. Birashoboka kuko hari igihe Imana yaturakarira bitewe n'imyitwarire yacu, bitewe n'uko ibihe bimeze, ariko Dawidi aravuga ngo uburakari bwe ngo n'ubw'akanya gato. Amen. Ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubugingo dufite buva mu rukundo rw'Imana. Ubuzima dufite buva mu rukundo rw'Imana. Nubwo hari aho byagera wenda ikakurakarira akanya gato, ariko iza yongera ikagaruka rwa rukundo rwayo rwayuzura, ikongera ikaguha ubugingo. Imana ishimwe. Aravuga rero ku kanyuma ariko tuza kugarukaho cyane ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Muri isi turimo turizwa n'ibintu byinshi bitandukanye, kandi amarira yanje siyo yawe siyo yundi. Nshobora kuba uyu munsi narizwa nuko nabuze uwanje, ariko wewe ukaba uri kurizwa nuko nta mwana ufite, undi akaba ari kurizwa nuko yatandukanye n'inshuti yiwe, undi akaba ari kurizwa nuko yabuze ubuzima cyangwa se imibereho yamugoye. Amarira muri iyi si ni menshi kandi buri muntu aba afite ibye bimuriza.
ariko hari inkuru nziza kuko nubwo uri kurira hari igihe uzararurira mu ijoro mu gitondo impundu zikavuga. Yego. Hari abantu benshi tuzi bagiye barira, natwe ubwacu hari igihe twarize, ariko ijoro twaraye turira, mu gitondo impundu ziravuga. Mu buzima dufite ibyo tubicamo umunsi ku wundi, ariko hari n'abandi bantu tuzi bagiye barira, ariko bwaca Imana yahindura ubuzima bikamenyekana mu miryango yabo, bikarenga imiryango bikamenyekana mu karere, bikarenga akarere bikamenyekana mu bihugu, n'uyu munsi tukaba turi kubivuga nyuma y'imyaka magana n'amagana. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Moridekayi yigeze kuba mu gihe cyo kurira. Ni umugabo wabayeho mu gihe ubwoko bwabo bwari mu bihe bigoranye, bwari mu bihe bikakaye, bwari mu bihe z'ubunyage, basa nkaho nta burenganzira bafite. Igitondo kimwe amenya inkuru z'uko ubwoko bwabo bwagambaniwe na Hamani kugira ngo babashe kurimbura ubwoko bwiwe. Uyu mugabo amaze kumenya amakuru ngo yambara ibigunira, arasohoka ngo aja mu murwa hagati, ndetse ngo asatira n'amarembo y'ibwami yambaye ibigunira, ngo araboroga ararira, arizwa n'ubwoko bwabo kuko babona ko bagiye kurimbuka. Ararira bigeza naho inkuru zizamuka zikagera ibwami. Umwamikazi Esiteri arabimenya, agerageza kumutumaho intumwa yibaza niki cyabaye. Ikiganiro bakoranye sico turi busubiremo, ariko nyuma yaho Esiteri amaze kumenya impamvu yatumye Moridekayi aja ku irembo, akaja kuborogera ku irembo yambaye ibigunira, ngo amutuma haramubwira ngo ugende ubwire abayuda bose bari Shushani. Haleluya. Amen. Ngo biyirize ubusa babwiraze iminsi 3, ngo nanje n'abagaragu banje ngo tuzabigenza gutyo. Ngo nyuma yabwo ngo nzagenda ibwami, nubwo muri ibi bihe itegeko ritemewe yuko umuntu aje ibwami atahamagawe, ngo ariko nzirengagiza iryo tegeko, ngo niba nari no kurimbuka nzarimbuke. Imana iduhe ba Esiteri bo guhara amagara yabo kugira ngo tubashe gutabarwa. Imana ishimwe. Amen. Esiteri ngo barasenga, bamaze gusenga igitondo kimwe arabyuka, arambara imyambaro y'ibwami, aragenda, ageze imbere y'umwami, umwami atona imbere y'umwami. Umwami ngo aramubwira ngo Esiteri mwamikazi, niko ushaka, niki wifuza nkigukorere, niba ari n'umugabane w'igihugu canje ndawuguhereza. Amen. Haleluya. Amen. Igihe cyo gutabarwa iyo cyegereje, igihe cyo gutabarwa iyo kigeze, hagenda hagaragaraho n'ibimenyetso. Esiteri ngo aramubwira ati ico nifuza ni kimwe gusa, umwami na Hamani baze mu nkera nabiteguriye, dusangire turye twishime. Umwami ngo aramubwira ati ico kiroroshe. Baramwitaba, barasangira umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri arongera arababwira ati rwose ejo nanone ndifuza kuko twasangira. Barongera barasangira. Nyuma yo gusangira umwami aramubwira ati Esiteri mwamikazi, mbabarira umbwira ico wifuza, niba ari umugabane w'igihugu ndawuguhereza. Ariko Esiteri kubera kuko yarazi icyo agambiriye, yirinda guhubuka, yirinda kuvugira ijambo igihe kitari icyaryo, aravuga ati rwose ejo noneho nzakubwira icyo nifuza kandi nzakubwira icyo nshaka, ariko unyemerere uzongera uzane na Hamani mu nkera nabiteguriye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Umunsi wa gatatu Hamani araza, inshuti ziwe zamugiriye inama n'umugore wiwe bati rwose kuzu ubabaye ufite agahinda ngo Moridekayi nta gupfukamira, nta kuramya, nta kubererekera, kandi utonye ku mwami kuri uru rwego, ugiye gusangira n'umwami n'umwamikazi inshuro ya gatatu.
ati sigumanitse igiti ahangaha nugerayo usaba agahanga ka Moridekayi. Imana itubabarire cyane. Hamani azawe afite igitekerezo muri we yumva yuko aje gusaba Moridekayi agahanga kiwe, kandi azi neza kuko inzandiko zo kurimbura abayuda zakwiriye mu murwa w'Ishushani. Ariko ahageze asanga hari igitondo kidasa n'ibindi. Imana ishimwe. Amen. Muri iryo joro umwami abura ibitotsi, ahamagaza igitabo cy'ubucurabwenge, barasoma ngo basanga hari aho Moridekayi yamuburiye agiye kwicwa. Arabaza ngo ese Moridekayi wo? Haleluya. Amen. Amen. Nta nubwo yari amuzi ukurikije inyito yamuhaye, bishoboke kuba yari amuzi buke cyangwa ataranamuzi, bari muri babagaragu nyine. Aravuga ngo ese Moridekayi wo ngo hari icyo yagororewe ku bw'icyo gikorwa yakoze? Abagaragu be ngo baramubwira ati ntaco yagororewe. Ubwo ngo Hamani abageze ku irembo ngo arabaza ngo ese ninde muntu uri mu rugo? Baravuga ngo ni Hamani. Aramubwira ngo nazi. Aramubaza ngo ese umuntu umwami akunze kubaha, umuntu umwami agambiriye kubaha akamuhesha icubahiro, yagenzwa ate? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hamani ngo mu mutima we wahita yibwira ati se ninde wundi wakubahwa muri iki gihugu, ninde wubashwe utari njewe? Ngo aravuga ati icyo yakorerwa, bafata imyambaro y'ubwami umwami akunze kwambara bakayimwambika, bakongera bagafata ifarashi umwami agendera bakayimwicazaho, ndetse ngo bagafata iyo farashi ngo bakayitamirizaho ikamba ry'ubwami. Haleluya. Amen. Amen. Ngo hanyuma bagafata umwe mu bagaragu b'umwami barusha abandi icubahiro, ngo akamutambagiza mu murwa, ngo agenda avuga ngo nguko uko bazajya bagenza umwami yakunze kubaha. Amen. Umwami ngo abwira Hamani ngo ibyo byose uvuze hatabuzemo na kimwe, ngo ugende ubikorere Moridekayi ngo wa mugaragu uhora ku irembo. Imana ishimwe cyane. Amen. Uwo munsi igitondo cya Moridekayi kiba kirageze, ya marira yararanye, ya marira yaragiranye igihe, ntabwo yari azi ko yahinduka mu gitondo kimwe gutya ngo ahite yicazwa ku ifarashi y'umwami, yambikwa imyambaro y'ubwami, atamirize ikamba ry'ubwami ifarasi, nibarangiza afata igisonga cy'umwami kimutambagize mu murwa, kigenda kivuga ngo nguko uko bazajya bagenza uwo umwami akunze kubaha. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Uhereye uwo munsi itegeko ryahise rihinduka, umwami ahita avuga ati uyu munsi nguhaye uburenganzira, ugenda uvuguruze iyo migambi yose. Wanditse urwandiko ruvuguruza inzandiko zagiye zigamije kwica no kurimbura umuyuda wese, uzivuguruze uko wumva ubishaka. Yego. Haleluya. Amen. Imana yacu bene data ni Imana izi ikora ibintu binyuranye n'ibyo abantu batekereza. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Ana yigeze kurira, arira imyaka miremire, acunaguzwa na mukeba we, ararira arongera ararira, ageraho amarira asa nkaho yamushizeho, ageraho yumva atakibasha kuvuga, ageraho azasenga atakibasha abumbura iminwa, ijwi ridasohoka. Umutambyi aramubona, ageraho amubwira ati se wa mugore we uzageza he isindwe ryawe? Mwibaze namwe umuntu wari ufite ako gahinda mu mutima we, asaba Imana ati Imana numpa umwana w'umuhungu nzamugutura, azabe mu nzu yawe agukorere ubuzima bwe bwose. Ariko kubera kuko amarira yawe adapfa kumenywa n'undi muntu, amarira yanje atapfa kumenywa nawe,
umutambyi ngo amurebe atekereza kuko ari umugore wasinze, aramubwira tuzageza hehe isindwe ryawe. Ariko uyu mugore mwituze n'umutima wo guca bugufi aramubwira ngo databuja ntabwo ndi umugore w'ikigoryi. Haleluya. Ngo naje gusuka amaganya yaje imbere y'Uwiteka, ndifuza ikintu kimwe gusa, ndifuza umwana w'umuhungu, kandi nindamuka mubonye ntabwo azaba uwanje gusa, ahubwo nzamutura Uwiteka, azaba mu nzu y'Uwiteka iminsi y'ubuzima bwiwe bwose. Imana ishimwe. Amen. Ibyo tubisanga muri Samweli wa mbere igice cya mbere n'icya kabiri, ariko ndavuga gatoya ku isengesho uyu mubyeyi yasenze amaze kubona umwana. Igihe cyarageze, igitondo cyana kiraboneka. Kimaze kuboneka, igice cya kabiri umurongo wa 3 tugasimbuka no kwa 5, yaravuze ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bukabije. Haleluya. Hari igihe uba uri mu bihe bigoye, hari igihe uba uri mu gihe cy'agahinda, hari igihe uba uri mu ijoro ry'icuraburindi, hakazaho imvugo z'ubwibone bukabije. Arongera aravuga ngo ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga. Tujye twirinda kugira imvugo z'agasuzuguro mu gihe abandi bari mu bihe bisa nkaho bigoye. Tuze tugira ururimi ruhumuriza, tugira ururimi rukomeza, tugira ururimi rufasha, rusubiza mu imbaraga, rusubiza mu intege, aho kugira ngo dusesereze, twongere duse nkaho dushimangira bya bibazo mwene so yaba afite. Ana arongera arasenga aravuga ngo haleluya. Amen. Ngo abari abakungu baraca inshuro. Ni ukuvuga ngo ibihe biranyurana, ibihe birahinduka. Hari umusore wo muri Canada aririmbye aravuga ngo nubona isi ikuzamuye, ikuririmba, ikuvugirije impundu, ngo ntuzirare ngo wirate ngo utekereze kuko hari icyo wakoze. Yego. Arongera aravuga ngo nubona ubuzima bwawe bugenda neza, ntuzahagarare muri ubwo buzima bugenda neza ngo uturize aho ngaho, ngo ahubwo uzasubiza amaso inyuma ngo urebe ngo babandi bari mu bihe by'ibibazo, bari mu bihe by'ingorane, bari mu bihe bisa nkaho bafite bwihebe, bakeneye inkomezi zawe. Imana ishimwe. Amen. Ana aravuga ngo abari abakungu ngo uyu munsi baraca inshuro, ngo abari abashonje baradamaraye, bariko bararya bagahaga, bariko barasagura kuko hari igitondo cyo gutabarwa cyabagezeho. Hanyuma asoreza ku ijambo rivuga ngo ndetse ngo uwari ingumba abyaye barindwi. Haleluya. Amen. Wa wundi wacyurirwaga na mukeba we, wa wundi wazamukaga ishiro n'agahinda kenshi buri mwaka, wa wundi umugabo yabwiraga Tesehana kuki uhorana agahinda, sinkurutira abana b'abahungu, niki nakora kindi kirenze urukundo nkwereka, watuje washize umutima hamwe ugatekana. Ariko kubera kuko muri we hari icyuho yumvaga ntiyatuza, kugeza umunsi yabonye igitondo cyo gutabarwa. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Amen. Abapfakazi b'Iyopa bigeze kurara barira. bararira babuze umukunzi wabo, babuze umusponsa wabo, babuze umuntu w'agaciro, babuze umuntu w'umumaro mu buzima bwabo. Bibiliya iravuga ngo Iyopa hari umugore ngo wagiraga imirimo myiza, ngo akagira n'ubuntu bwinshi, ngo aza kurwara arapfa nk'uko abandi bose bapfa. Ariko ngo bamenya kuko hafi aho ngaho iruda ngo hari Petero, ngo bamutumaho ati banguka vuba.
hapfuye benshi ariko uyu we ntabwo twemeye. Haleluya. Amen. Petero ngo araza ngo hageze ngo abapfakazi baraza imbere yiwe ngo bazana amakanzu bazana imyenda ngo yabadoderaga ngo arayibereka barayimwereka baravuga ati ntabwo bishoboka. Dorka yagenda ati gute ntabwo byashoboka ko yagenda, aya makanzu twazongera kuyabona he, iyi myenda twazongera kuyikura hehe? Ngo bararira cyane baraboroga. Petero ngo arabaheza, arangije ngo arinjira asanga ya ntumba aho bari bayishize mu cyumba cyo hejuru arasenga. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Bene data, hari igihe imirimo, hari igihe ibikorwa, hari igihe ibyo ukora biza bisigara bivuga no mu gihe utakiriho bigakora imirimo ikomeye cyane. Uyu mugore ntabwo yagaruwe nuko yari afite inshuti nyinshi, ntabwo yagaruwe nuko yari afite abavandimwe benshi, ntabwo yagaruwe nuko yasengeraga mu itorero rikomeye, ntabwo yagaruwe nuko yari afite minisiteri zitandukanye, ahubwo yagaruwe n'iki? N'ibikorwa yakoraga kandi akabikorera abantu basa nkaho baciriritse. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Aba bagore bararira, Petero ngo ageze mu nzu aramusengera arakira ngo amubagarurira ari muzima. Haleluya. Haleluya. Wabisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9:36 aho niho hari iyo nkuru. Ariko abo bapfakazi bari mu gahinda gakomeye, bari bihebye, ariko igitondo kimwe impundu ziravuga. Amen. Kuko babonye itabara. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo dukeneye muri ubu buzima ni byinshi kandi bitandukanye. Bishobora kutubuza amahoro, bishobora kutubuza umutekano, bishobora kutubuza ibintu byinshi bitandukanye. Ariko twabivamo gute? Cyangwa se ni iki cyadufasha kugira ngo tubashe kubijamo? Amen. Amen. Umuntu umwe wenyine gusa washobora kudufasha, washobora kudutabara. Ubutabazi twabona gusa twabusanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2:18 aho bivugwa ngo haleluya, haleluya. Asante. Umwami wacu ni umukozi w'umuhanga, bene data. Amen. 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 Kuko yababajwe ubwe akongera akageragezwa ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. 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 Kuko ubwo yababajwe ubwe akanageragezwa ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Uwo ni wo wabasha kudutabara, uwo ni wo wabasha kudukura muri bya bihe bigoranye, uwo ni wo wabasha gukesha ya majoro y'umwijima, uwo ni wo wabasha gukesha ya majoro y'icuraburindi turara turira, mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Imana ishimwe. Amen. Yesaya mu bice 43:2 aravuga ngo nunyura mu migezi, nunyura mu mazi menshi, nubwo wanyura mu bikomeye, ngo Uwiteka azaba ari kumwe nawe. Amen. Amen. Nuca mu migezi myinshi ntabwo izigera igutembana kuko muri kumwe. Ndetse ngo nubwo uzanyura mu muriro ntabwo uzigera usha kuko nyiri ubushobozi bwo gutegeka umuriro arahari. Ego. Ngo kandi ibirimi byawo ntacyo bizagutwara, ntibizagufataho. Kuko hari ubitegeka, hari ubiyobora. Imana yagucyubahira. Amen. Bene data, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kuba tugeze aho turi uyu munsi ngo byavuye mu bushake bwawe Yesu. Imana ishimwe. Amen. Nta kiguzi na kimwe twatanze kugira ngo ube ukiriho uyu munsi. Nta kiguzi na kimwe watanze, nta kiguzi na kimwe natanze. Ni ubuntu bwa Yesu gusa, ni ubushake bwa Yesu gusa, ni imbabazi ze gusa, ni urukundo rwe gusa.
arongera aravuga ngo abantu Imana ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Aho babandi bagenda baca bagapfa, aho babandi bagenda banyura bakahasiga ubuzima, aho babandi bagenda banyura bakahatakariza ibyabo, ngo aho ngaho niho nzaca ngo nkabaho. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kubera iki? Kubera kuko wa wundi wababajwe akanageragezwa ubasha gutabara abageragezwa nawo, kandi agatabara abageragezwa bose kuko muri kumwe. Aho abandi baciye bakahapa, we urahaca ukabaho. Ego. Imana ishimwe. Amen. Aravuga ngo ntabwo nari mwiza na gatoya, ntabwo nari mwiza habe namba, ngo ni ubuntu bwe gusa yangiriye uwo mwami wanje. Haleluya. Amen. Bene data, mureke twisunga uwo mwami, mureke duharanire kubana n'uwo mwami, mureke duharanire kwegera uwo mwami, mureke duharanire tuze twegere cyane ibikari byiwe. Uwo ni ufite ububasha, uwo ni ufite ubushobozi bwo kubasha guhindura amateka. Aho wariraga igitondo kimwe amarira agahinduka ibitwenge, aho waborogaga igitondo kimwe ya miborogo igahinduka ibyishimo, aho wavuzaga induru igitondo kimwe ukavuza impundu. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, Mana turaguhimbaje kuko Imana igira neza. Ntawuhwanye nawe, ntawagereranywa nawe. Iki gitondo turakunezererewe Mana, iki gitondo turakwishimiye, iki gitondo imitima yacu inezererewe kukumva no kumva ijwi ryawe Papa. Tuzamuye icubahiro cyawe, tuzamuye ubwiza bwawe, tuvuze gukomera kwawe Mwami. Hari ibihe byinshi abantu banyuramo, hari ibihe byinshi abantu banyuramo bitandukanye, binaniza imitima, bikananiza imibiri, binaniza ubwenge, bikananiza ibitekerezo, binaniza amarangamutima. Ariko Mwami turagusaba kugira ngo wewe wababaye ukageragezwa, ubasha kubabarana n'abababaye, ukabasha Mwami gutabara abageragezwa bose. Ndakwinginze kugira ngo bene data baraha bose ndetse n'abandi bataraha Mwami, abifuza ubutabazi bwawe Mwami, ubatabare muri iri joro, ubatabare muri iki gitondo. Ahari ukurira, ahari impundu, ahari ukuboroga, uhahindura amashimwe, impundu zongere zivuge, izina ryawe ryongere rishyirwe hejuru. Maze Mwami tuzahamagarira abera bawe n'abakunzi bawe kuzamura ishimwe ryawe no kuzamura icubahiro cyawe, tuvuga ngo uri umukozi w'umuhanga wadukoreye ibikomeye, natwe imitima yacu irishimye. Habwa icubahiro kuko uri uwo kwizerwa, uhereye none ukageza iteka, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagushimiye Mana. Uyisanga wese ihuriza amaso ikabasubiza